Kae bapilai hakikat selesai jopi. Yo pisu ai tagaktin ijat beliau lenoi. Lenoi. Katar na ini kot sama ni may kanwachi yisong shitshuak hi shiomet ho ay hakakateng jay beliau te. Jongin yan yung may supra. Ang naladep kay kabansiya. Kabama kalang iyong ibabe kala. Nadami wan bat pensay bat pensloto. Ko kilang keme kilang kapake kun samlabai. Nga ngamot pan kerpat red nakatagadaw kmat jompi. Bet hapotura latik na iakatha injok iya ka di KMP. Kabaar pay Dr. Khalukhi uladai lepa Raja Sabah MP jong ke parti NPP. Togi penjob saya amprin lendok ba inlong MP na selong mi laingut KMP na NPP. Ladami laingut ngawapi ngipen kreuwen ya katay kedor barba batin penting na bagi nem ailat baka sorkar India kan Europe ya ka hok jong kacat penreu baka jelah betul kata ka mga kuaban ong yapi ko kilong keme kilong pati kun sama baik ai ka cingkersan ka bakura menta ka kenti bah ikong amprin inyo ya ka cingjob ka bagal murom ka kongres populi nga ai cingjob ya kilay ten baleng anut banong ajing job no yahi nagaling namar ba ka kongres menta hakane ka eleksyon ka banwa na lito ipi ha katay katem ka balade tiyo ko masau phomut KMP menta tip artho no iyo anong yo tinagadaw mo og ipi kenyo siya namar ba hangkay hadali ka bapli ka kongres chunang hiyan sinang hiyan ubah pinsen mo bahapalat namo musneo babiang tambahang teh ban ya jini haduriau nama lapay kato kejahat pamayang am margi jahat lapay les kuno mama Australia iya les kuno na kemau sistem na kolok na kongres ko ya jom siapa kejahatan na baru lagi jom baru ya jom siapa banyak keren gitu sisa lain yang tane ngau film kam tapi di keren itu gue pati ai bet kecengkesan mentah ya ke NPP kacing peten kacing pesne kacing pesoto kela bakalan babon kio hana lebih kesan ya ke NPP kamu tipen kelan ya ke BJP berkatakan ya Rudan berkatakan yang ini justru buat ngalah dia ngomong ni mak kebadai mo apa dong ya pi ngadong ipi tang gawe ke BJP bak ke NPP ngimna ban tialang hadu badaya ngimna ban tialang hadu badaya lebih om benyetre ya ke development ka dei andai tialang ter hi satay sebasik magi sirse bakriat berkamplak ke bah sedel hi te tanggapannya melabian de henrei ngok ya pi mangi sedel kam kamplak kebangamut ban penpalang ya ka jengmut ke perkat jopi kalong ka ideologi ka nongrim joka parti NPP kalau bani kuat ban ai kecing ada ban penek ban pensak ya kariti ya kedustur ya kaniam ya kerukom bang kerukom ni jong kiripai omdan hambe galaya hanon is bad hagar India barokwe lada pimnek toya pulelem ya katoka constitution jong ka parti NPP yo biong bagi ripa tidon tan hambe galaya lene hanon is kamde hampe Rajasthan no kinon is ke ba kinaki ripa ke babon hayupi no ki babon ha Orissa no ki babon ba
kijupon yau CM yu konrat yang ale se wan yarap lem yami thao ka parti NPP namar bangi yo in ya kenorim yo ka bakenorim kolong pan yada ya kirit pai bakita kilong ke tribal to kilong me jonga kilong kebe kilong pati men di para jonga parok to yami nang ni perkhat daki hajar sin shwa ba pinle jaga-jaga tepot bat ka bangan kerpatrit shwa bangan syok gaken mau pendem ya lede hakating duai penjarjar ya lede pipoy sayin atau kajing percaya nak kalian ke NPP atau kajing keren ubado preston ka batay le kabangan bat hadin jo kata sasim ya karai kodlen di siya jando